Smart City Malta ra żieda fl-okkupanza bin-numru ta' uffiċċji meħudin jitla minn 15% qabel l-elezzjoni ġenerali għal 70%. Sal-aħħar ta' din is-sena huwa mistenni li r-rata ta' okkupanza tlaħħaq il-100%. Ħabbar dan il-Prim Ministru Joseph Muscat waqt żjara fi Smart City Malta. Il-kap eżekuttiv ta' Ticom Investment esprima ruħu konfidenti ħafna bl-iżvilupp li għaddej fi Smart City. I am 100% positive that this place will be occupied 100% before the end of the year. Il-Prim Ministru qal il-Gvern qed iħares lejn Smart City bħala proġett nazzjonali u mhux biss wieħed ta' investiment privat. Għaldaqstant qed jimpenja ruħu biex titnaqqas il-burokrazija żejda u biex Smart City ma tibqax komunità inaċċessibbli għall pubbliku in ġenerali. Il-Prim Ministru żar il-laguna u l-promenad ta' Smart City li nfetħu riċentement u li huma miftuħa għall pubbliku. Infatti dan l-aħħar żaru Smart City aktar minn 20,000 persuna. Waqt programm fuq One Radio ftit wara l-konferenza tal-aħbarijiet fi Smart City, il-Prim Ministru qal li s-suċċess ta' Smart City juri differenza bejn iż-żewġ partiti. Ġifieri dan il-proġett tara kemm ilu jsiru xi wara kemm nisimgħu dwaru u kollox. F'dak is-snin kollha 15% kien hemm occupancy. F'sena waħda biss minn 15% tal-lajn hija 70%. Ġifieri ġibnieh dan il-proġett minn post illi kien ghost town, illi ma kienx hemm attività, għal post fejn issa tela għal 70% tal-occupancy tiegħu. Il-kollaborazzjoni bejn il-Gvern u Smart City kienet riflessa wkoll fi kliem Abdul Latif Al-Mulla. Huge difference, Today, as I said, we are working seamlessly with the government, including the Prime Minister and his cabinet members. The Minister of Economy, the Minister of Education, the Minister of Foreign Affairs, the Minister of Tourism, they're all working for the same target.